Ovu priču počet ćemo pitanjima. Da li ste nekada učinili nešto za druge ljude? Da li ste bili u prilici da pomognete onima kojima je pomoć potrebna? Da li ste barem jednom dali dobrovoljno krv i da li s vremena na vreme učinite nešto za druge? Da li ste odeću, obuću i igračke koje vam ne trebaju poklonili nekome? Zapitajte se da li ste humani. Neko će reći, a šta je neko uradio za mene? Ne treba stvari posmatrati na taj način. Zaista ne treba puno da se uradi neko humano delo i zaista svako može da da svoj doprinos. Na ovaj ili onaj način, zar ne? Iz ove priče saznaćete da humanih ljudi ipak ima. Oni su tu oko nas. Jedan od njih je komandant garnizona Vranje, brigadni general Milosav Simović. Čovek koji može poslužiti kao primer svima nama kada je pomoć ugroženim porodicama u pitanju. Čovek koji je delima dokazao da ima veliko srce. Pre 3,5 godine komandant garnizona Vranje, brigadni general Milosav Simović, u sklopu 7. nagrade grada Vranja dobio je 20.000 dinara i poklonio ih odboru za izgradnju spomenika poginulim vojnicima, policajcima i građanima u zadnjim ratovima. Ove godine, u okviru nagrade grada Vranja 31. januar, dobio je 75.000 dinara i kupio 7 televizora, 2 DVD-a i 25 diskova. Poklone je dao siromašnim srpskim, albanskim, bugarskim i romskim porodicama. Prvi od 7 televizora uručen je porodici Jovanović iz sela Trstena povodom 15. februara, Dana Vojske Srbije i Sretenja, a posljednji porodici Memetović u naselju Ciganski Rid povodom 28. juna, Vidovdana. Između ova dva praznika uručeni su ostali pokloni porodicama u selima Ilince, Suharno, Mačkatica, Kozji Do, Barelić i Rikačevo. Humanoj akciji generala Simovića priključilo se više ljudi, a karakteristična je porodica Dragana Nešića iz Žbevca, koja je ugroženim porodicama poklonila 2 koze. Porodice Miroslava Veljkovića, Aleksandra Stojkovića, Sonje Petrović, Gorana Tasića i Mladena Pupovca, kao i vojnik Miroslav Ristić. Prikupili su odeću i obuću za porodice koje su slabijeg materijalnog stanja. Akciji komandanta garnizona Vranje priključili su se i učenici 3. 4. osnovne škole Radoje Domanović, koji su prikupili igračke za decu i dečju odeću i obuću. Da bude velika i lepa, isto ko Milena, i da bude zdrava i srećna. Pa došlo je sa generala Silovića kad mi se prvo dete rodilo. Ono je bilo 2007. On je bio pukao. Sad je general Simović. I tad je došao ovde da obiđe selo, da vidi kako je, šta je, i tad je video mene da sam u siromašnom stanju, tako kako sam, i onda je
počeo tada da mi pruža svakakvi pomoći. Dovodio lekara, bili su i vojni lekari, dovodio je privatnog lekara, znači ovde kod kuću pripleđao, jer ja sam daleko 2,5 sata i put odavde do vlasti, nisam mogao da ga nosim. On mi izašao u tije susreti sve. I mnogo je u životu ispomogao i vojska odazdu, isto donosim i uvek kad prođe ovde na bazu donosim i hranu, sokovi, mleko, sve živo. Znači ispomažem, ili? I od tada sve do dalje. 3 put je za ovu godinu dana bio. Ovde obilazio me i pituje za vere i uvek najbolje susret. Mogu da se zahvalim da su živi 1000 godina. Мне пришел звонить. Ja se zovem Ivanović Janika. Živim za supruga Stanojlu, sa stjerku Ikoniju i sa Ivanović Đurđicu. Kad je došla vojska, meni je donela televizor i ostale stvari koje je trebalo. Sad sam dobila DVD i ovo što vidim to za deca što ste doneli. Što su donela vojska za decu. Pa to super, baš me obradovalo za pomoć. I mnogo lepo. Generalu Simiću da se zahvalim za ove stvari što sam dobila i hvala lepo, puno. Ovo mi je garderoba od moje ćerkice Tijene, da vaša Đurđica to nosi i Ikonija. I Ikonija, dobro. Hvala lepo, mogu se zahvalim. Ja se zovem Đurđica, idem sad u 5. razred, završila sam 4. Idem u školu Pera Mačkatovac. 30 više, sad možete. Baš su lepi, taman sam i moći ću da nosim. Razumiješ li? I gledaš. Kad hoćeš da ga ugasiš, stisneš ili ovde stop ili tu stop. Viš, stop. Ja se zovem Ivanović Ikone i idem u školu Pera Mačkatovac. Đak sam vrlo dobar. Zahvalila bi se generalu Simoviću za ovi poklon.
razgovoru sa gospođama Altenom, Farijom i Nacom iz Kancelarije za romska pitanja pri Gradskom veću grada Vranja čuli smo za porodicu Memetović. Komandant general Simović je u okviru nagrade 31. januar dobio 75.000 dinara, od čega je kupio 7 televizora, 2 DVD-a i 25 DVD diskova i jedan od tih televizora danas uručujemo porodici Memetović. Kako se zovete? Memetović Isman. Evo, recite nam koliko vama znači pomoć koju ste danas dobili? Pa jako nam puno znači, pošto je to velika porodica, ima nas 6 člana porodice, pa nešto je ovo veliki uspeh za našu porodicu, za ovaj TV. Da li ste imali televizor u kući? Pa imali smo, neki put fatimo program, neki put ne. Da li se ti raduje što si dobio televizor? Da. Šta ćeš gledati? Što bi volio da gledaš? Utakmica. Takmiča. Crtane filmove? Da. Neka ova priča koju smo ispričali slikom i rečju bude ideja vodilja svima vama. Promenite svest kod sebe. Budite humani, pomognite drugima. Jer sa malo para možete učiniti velika dela i usrećiti mnogo ljudi. Pokažite da imate veliko srce.